ribatsira mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 2. Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga kea. Maswa ane ra kha ḓi tou bva u ṱanganedza ano mathavhama ndi a uri tshanḓa tsha president wa kale Vho David Mabuza vho lovha ṋamusi. This will see a bigger uplift in the month-on-month inflation rate in July, and of course also will contribute to a higher annual inflation outcome. Mutengo wa mudagasi u khou bva u gonyiswa nga phesenthe dza 12,4 ḓoroboni ya Johannesburg. The JSE has decided to advise the President that JP Mlambo of the Gauteng Division is suitable for appointment as Deputy Chief Justice. Va komishini ine ya lavhelesa vhuḓifari ha vhahaṱuli kana JSC vho themendela president wa vhahaṱuli vunḓuni ḽa Gauteng Vho Dunstan Mlambo sa vhone tshanḓa tshiswa tsha muhaṱuli muhulwane wa shango. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsira ri vhatsira mafhungo pano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Maswa ane ra kha ḓi tou bva u ṱanganedza ano mathavhama ndi a uri tshanḓa tsha president wa kale Vho David Mabuza vho lovha ṋamusi vhe na miṅwaha ya 45. Tshanḓa tsha president wa kale Vho David Mabuza ndive vha ḓirula mushumo sa muraḓo wa phalamennde. Izwo zwo ḓo sia president Vho Cyril Ramaphosa vha tshi thola tshanḓa tshiswa vhane vha vha Vho Paul Mashatile. Minister wa muhasho wa pfunzo dza nṱha Vho Nobuhle Nkabane vha ri muhasho wavho wo ṋekedzwa mugaganyagwama wa masheleni a rannda dza biḽioni dza R2.4 kha uno ṅwaha wa mbalelano. Vha ri masheleni ayo a ḓo gonyela nṱha u ya kha rannda dza biḽioni dza R5 ṅwaha u ḓaho wa mbalelano. Nga nnḓa izwo, minister vha ri mugaganyagwama wa tshikwama tsha ndambedzo dza masheleni tsha NSFAS kha uno ṅwaha wa mbalelano u kha rannda dza biḽioni dza R40.8 hune wa ḓo gonyela nṱha u ya kha rannda dza biḽioni dza R51 ṅwakani. The department's budget has increased at an average annual rate of 4.4% in nominal terms. The total budget allocation for the current financial year is R142.4 billion. It increases to R150 billion in the next financial year and $258 billion in 2027-2028. In real terms, this growth is not sufficient to meet growing demands for additional resources. 2025 marks the first year of the implementation of our 5-year strategic plan for the period 2025 to 2030. Amongst others, during this period, our overall strategic focus areas will be on improving education outcomes and skills. We intend to complete phase 1 of the University of Northwest Mining Campus by 2030, working to refurbish the erstwhile Kiani College of Education in Limpopo into a state-of-art campus of the Tshwane University of Technology with first-year student registration in 2026 academic year, which is currently underway. Lihoro la MK Party lo ita tshanduko kha komiti yalo ya ofisi ya Chimebi phalamendeni sa tshipiḓa tsha fulo ḽavho ḽa u lavhelesa vhukoni ha mishumo kha miraḓo yavho. Murangaphanḓa wa lihoro iḽo phalamendeni Dokotela Vho John Hlophe vho khwaṱhisedza uri muambeli wa lushaka wa lihoro Vho Nhlamulo Ndlela vho bviswa kha vhuimo havho sa tshanḓa tsha Chimebi phalamendeni. Vho Hlophe vha ri khuwelelo dzine dza vha hone dza uri Chimebi tshihulwane tsha lihoro iḽo phalamendeni Vho Colin Makhubele vha bviswe kha vhuimo havho ndi maloto. Nga nnḓa izwo vha ri Vho Andile Mqithama vho vhuiswa murahu hune vha ḓo rangaphanḓa vhuimo vhuswa ho sedzanaho na tshanduko dza ndayotewa. I can assure you, I'm the head of the party. I'm the party leader here in government. Here in Parliament. If any complaint is made against any staff member or any MP, it's brought to me because I'm ultimately responsible. There is no letter, there is no petition in terms of which MPs
are calling for the head of the chief whip. This is a figment of someone's imagination, quite frankly. I would have been the first person to receive that petition. Obviously, if the petition is against me, I wouldn't expect MPs to give it to me. They would probably give it to the chief whip, who would in turn forward it to the president, who is sitting in Nkandla comfortably now. So the suggestion that there is a letter here, that there is a petition here against the chief whip is quite frankly nonsense. It is nonsense. Va komishini ine ya lavhelesa vhuḓifari ha vhahaṱuli kana JSC vho themendela presidende wa vhahaṱuli vunḓuni ḽa Gauteng vho Dunstan Mulambo sa vhone tshanḓa tshiswa tsha muhaṱuli muhulwane wa shango. Mulo wa JSC yo vha na mushumo wa u vhudzisesa vho Mulambo na presidende wa vhahaṱuli Northern Cape vho Pule Tlatetsi u itela vhuimo vhu ha tshanḓa tsha muhaṱuli muhulwane wa shango. Namusi u vhudziseswa presidende wa vhahaṱuli wa Free State vho Khagni Musi u itela vhuimo honovu. The JSC has decided to advise the President that JP Mlambo of the Gauteng Division is suitable for appointment as Deputy Chief Justice. And in accordance with that decision, a report will be submitted by the JSC to the President, and including a report on the other two candidates, the Judge President for the Northern Cape and the Judge President of the Free State. That's it. That's the decision of the JSC. Tsengo ya zwiito zwa vhuyaḓa ine ya kwama u wa ha bannga ya kale ya VBS yo fhiriselwa phanḓa u ya ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhangule khothe ya vhutshinyi ya masheleni ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Muofisiri wa kale wa masheleni wa masipala wa Giyani Vho Rasimati Maluleke, muofisiri wa zwino wa masheleni masipalani uyo Vho Nditsheni Mashau khathihi na ramabindu Vho Zwibuya Tshishonga vha pfi vho shela mulenzhe kha u bindudza masheleni ono fhira randa dza milioni dza ḓana fuina malo a masipala uyo banngani ya VBS ngeno vha songo tevhedzela milayo ya masheleni ya muhasho wa gwama. Vho Tshishonga vha pfi vho ṱanganedza maṅwe masheleni ayo vha fhedza vha ṋea Vho Maluleke masheleni ono fhira randa dza zwigidi zwa fumalo sumbe a ndivhuwo. Ramilayo wa Legal Aid wa Vho Maluleke na Vho Tshishonga o ita khumbelo ya uri tsengo iyi i fhiriselwe phanḓa he a ri u kha ḓi ṱoḓa ṅwedzi woṱhe u itela u davhidzana na vhahwelelwavho vhavhili. Mutshutshisi Vho Hlike Meya vho vhudza khothe uri muvhuso wo lugela tsengo thangeli. Vho Meya vha ri hu na khonadzeo dza uri vhuṅwe ha vhuṱanzi vhu ḓo ṱanganedzwa phanḓa ha khothe. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga nyambedzano yashu kha zwikwamaho mirundu ri vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC2 kha ri bvele phanḓa. Vhafumbiswa vharathi vhe vha huvhala kha tshiwo tsha mulilo musi vhe murunduni ngei Market na Tsanini vunḓuni ḽa Limpopo vha khou wana phaṱudi nga murahu ha mafuvhalo maṱuku na mahulwane a u swa. MEC wa zwa mavhusele na sialala vunḓuni ḽa Limpopo Vho Basikopo Makamu vha ri murundu uyo we tshiwo itshi tsha ṱaha khawo a u ngo swa u kha ḓi bvela phanḓa nahone u mulayoni. Musi ri tshi khou bvela phanḓa na eḽinoni fhungo ri khou amba na vho maine vhane vha tshimbidza zwezwi zwa u fumbiswa ha vharubiswa hune ra khou lavhelesa tshino tshifhinga tsha u ima ha mula. Ri na vho Tshifhango ri tshi khou ḓo pfa zwinzhi nga tshino tshifhinga tsha u ima ha miḽa. Ro lavhelesa nga maanḓesa uri vunḓuni ḽa Limpopo miḽa i ḓi lavhelelwa nahone i ḓi tshimbidzwa zwavhuḓi vhukuma. Vho Tshifhango ri khou vha ṱanganedza ndi zwifhio zwine vha nga tou ri ṱalutshedza zwa zwino nga nḓila ine zwa khou tshimbila ngayo. Vho Tshifhango vha khou mpfa ngeno studio. Ndi khou livhuwa u ṱanganedzwa ha SABC2 na vhaṱaleli vha SABC2 ngenda. Na riṋe ri khou livhuwa nga maanḓesa ri tshi khou tou ri kha musi vha nga tou uri ṱalutshedza nga vhuḓalo uri ndi zwifhio zwa zwino zwine vha nga tou ri murundu u khou tshimbila ndi nḓila ifhio ine vha nga tou ri murundu u khou tshimbila ngayo zwa zwino. Mirundu i khou tshimbila zwavhuḓi ri kha vhege ya vhuvhili a hu na khakhathi a hu na zwino khou tshiyana ngeno ḓakani
vhana vha vhathu vho dzula zwavhuḓi zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila ine ro lavhelela ngayo ḓakani. Ri nga tori kha musi ro lavhelesa muhasho wa mutakalo ri nga tori ndi zwifhio zwine ra nga tori kha muhasho wa mutakalo vha nga to vhudza zwone lushaka nga nḓila ine haningei hone vha hone vho maine kushumele kwavho musi vha tshi khou shumisana na vha muhasho wa mutakalo? Ri khou shumisana zwavhuḓi na vha mutakalo khou ḓela tshi ṱolela vhana ngeno ḓakani uri vhana vho takalana vha khou fara zwavhuḓi na zwiḽiwa zwavhuḓi zwavho zwi khou fariwa nga nḓila ine zwi tea u shumiswa nga muthu ane a vha ḓakani. Zwavhuḓi ri khou shumisana zwavhuḓi na mutakalo wa mutakalo vhashu vha ḓi na ṅwaha muṅwe na muṅwe ri shumisani ḓakani ngeno ḓakani. Ro lavhelesa vho maine uri ri kha tshifhinga tsha musalauno ri khou wana uri vhabebi vha vho tshimbidza zwithu nga nḓila ya zwino ya musalauno une vhana vha ḓiswa vhuongeloni. Vha nga tori mini kha vhabebi vha zwino vha musalauno kha musi vha tshi khou tou vha ṱalutshedza uri vha vhe vho na dzangalelo ḽa u ḓisa vhana vhavho mirunduni? Ri khou tenda uri hu kha ḓi vha na vhabebi vhane vha kha ḓi vha na dzangalelo ḽa u ḓisa vhana mirunduni vha si khou thoma vha vhaisa zwibadela. Ha ḓi vha na vhabebi vhane vha thoma vha isa vhana zwibadela vha tshi khou pfa nga ri zwi a tshuwisa u ḓisa ṅwana wawe ḓakani u si khou thoma vha vhaisa zwibadela. Mara zwino zwa vhukuma ndi zwa uri na riṋe vho maine vhane ra vha hone tshino tshifhinga ri khou tshimbila na tshifhinga a tsha ita mirundu ya kale ine ṅwana wa wana uri u tou nga ṅwana we a aluwa nga tshiunza. Ri ḓi sedza vhane ra vha navho zwino uri vho aluwa nga mafhi ndi vhana vhabebi vhavho vha tshe vhaṱuku. Ri ita nga nḓila ine na riṋe ra tshimbila na tshifhinga uri ṅwana a vhe ane mutakalo wawe wa khou yelela tshifhinga tsha zwino. A ri tshavha zwine zwiṅwe ri amba zwi amba fhano muyani mara ri nga nḓila ine na riṋe ri khou ya na tshifhinga nga nḓila ine yo tea muthu ane khou tshila tshino tshifhinga. Zwi khou pfala nga maanḓa musi ro lavhelesa kha tshiwo tsha u swa fhaḽa make hune vharubiswa vha rathi vho wana mafuvhalo a shushaho. Ri nga tori mini kha musi ri tshi khou lavhelesa uri vharubiswa vho vha ḓo ri vha tshi bva vhuongeloni vha ḓo dovha hafhu vha humela hafhu mirunduni? Kha musi tshone ndi ise maipfi a khuthadzo kha vhafumiswa vha vharathi na maine wa muna we vha wane ngei tsarini ha make uri vho ṱangana nazwo na riṋe sa vhomaine ri famili dzashu dzi ṱangana ri tshi pfa u vhavha. Mara zwine zwa vhukuma ndi uri vhana vha tshi bva sibadela a hu na tsho khakhea khori vha vhuye ngomani vha ise phanḓa na ngoma vha gude mulayo the way ine ra tea u vha gudisa ngayo mulayo ngori a si zwine vha hu zwi lavhelelo zwi nga itea ndi zwithu zwa mupo zwo itea uri ngeno ḓakani. Mara a si zwithu zwine ra anzela u ṱangana nazwo ndi zwithu zwine zwa khou itea vhone maine a huna tshi a khakha tshone na vhafumiswa a huna zwino khakha zwone vha vhuya ḓakani ra fhisa navho ngauri vho vha vho no bva vha tshi vhuya nga ngomu ḓakani ri ḓo dovha ra ita maitele a uri vha fhasi na vha ngomani vho vha ṱanganedze kudzhenele kwa ngomani. Ri khou vha pfa nga maanḓa vho maine fhedzi ro lavhelesa tshiṱiriki tsha Vhembe tshi livhana na khaedu vhukuma ya maḓi vha khou zwi itisa hani afho mirunduni uri zwi tshimbile nga ngona? Nga tsheo tshifhinga riṋe hune ra vha hone ri tsini na mulambo mara maḓi a mulambo a ri tou a shumisa ngoralo ngori a vha o tshukufhala kana o no tshikafhala nga nḓila ine mupo wa vha ngayo nga nḓila ri bva nga dzigoloi dzashu ra dzhia maḓi a shango ra vha vhuisela vhafumuswa vhashu vha shumisa maḓi a kunaho maḓi o gudiswaho nga masipala washu. Ḽi khou pfala nga maanḓesa ri nga tori iyi mirundu i khou swa lini musi ri khou khunyela? Mirundu edoni u ya nga phemiti i khou tea u fhela nga 20 dza July muhashi ra vhuya ngeno hayani vhana vha shuma vhuyela zwikoloni. Ai ri khou tenda vha khou tou amba kha honoyu ṅwedzi wa Fulwana u ḓo pfhi ḓo vha i khou swa fhedziha musi ri tshi khou bvela phanḓa ri khou tou livhuwa vhukuma vho maine avho a vhashoni tshifhango. Ri tshi khou bvela phanḓa vha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg vho dovha hafhu vha khetha vho Margaret Arnold sa tshipikara tshiswa a vha nkhetheni wa ḽihoro ḽa AIC vho khethiwa nga vouthu dza ḓana furarisumbe ngeno nkhetheni wa ḽihoro ḽa Democratic Alliance vho Alex Christians vho wana vouthu dza 40 vhuimo uvhu ho sala vhu sina muthu nga murahu musi tshipikara tsha kale vho no Vhuhle Mthembu vha ḽihoro ḽa Action SA vho bviswa nga ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo khavho vhege yo fhelaho.
In the government of local unity, we do not have cracks. We have engaged on the issue of the speaker and the candidate for the speaker, and we have resolved in supporting Margaret Arnold to go back as the speaker because she is already experienced on the position. We do not have any time for any new person to learn how to become a speaker, as the current term is about to end, and that is why we agreed on Margaret Arnold to go back. Of course, there were a few of the minority parties that had a different view, and that is why they have unfortunately and regrettably demonstrated that different view through the nomination of the UDM candidate. zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 53 cents, bonda ndi 23 rand 89 cents, euro ndi 20 rand 61 cents, pula yone ndi 1 rand 31 cents. Mikovhe fhala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,326, platinum ndi $1,361, oil i songo kunakiswaho ndi $68.88 nga fagi. Vharengi vha nga lavhelela u gonyela nṱha ha inflation nga uno ṅwedzi wa Fulwana zwi tshi khou vhangwa nga u gonyiswa mitengo ya muḓagasi nga mimasipala na u vha khamphani ya nḓisedzo ya muḓagasi ya City Power vha tshi ri vhashai na vhadzulapo vha sinaho zwavho ngomu Johannesburg vha ḓo tsireledzwa kha u gonyiswa mutengo wa muḓagasi nga phesenthe dza 12.4 fhedzi a vha nga ḓo tsireledzea kha u gonya ha inflation u bva mbamurwa mitengo ya muḓagasi kha mimasipala yo mbo ḓi gonyela nṱha. Tshiimiswa tshine tsha langa zwa fulufulu kha ḽino tsho tendela zwa u gonyisa muḓagasi nga phesenthe dzi re vhukati ha dza 10 na dza 14 kha khumbelo dza ḓana furaru dzo swikisaho nga mimasipala. Zwi ya nga uri mimasipala ufhio vhadzulapo vha tea u lavhelela u badela masheleni a re nṱha a vhukati ha randa dza maḓana 2.5 na maḓana 3.raru. Vhaḓivha ikonomi vha ri izwi zwi ḓo kwama mitengo ya zwibveledzwa kana inflation. South Africa has seen electricity prices increase this year by around 12 to 13%. Different, of course, areas experience different increases, but that's the increase coming through from Eskom, 12.74%. And this will have an impact on the inflation outcome in July. That's because Stats SA surveys electricity prices once a year in July. It also, of course, services water costs then as well. This will see a bigger uplift in the month-on-month inflation rate in July, and of course also will contribute to a higher annual inflation outcome. Vunja ya mimasipala yo gonyisa mitengo ya muḓagasi hune masipala wa Ekurhuleni wa vha na mitengo i re nṱhesa ngeno wa Tshwane wone wo gonyisaho nga mitengo i re fhasi kha yoṱhe. Mulanguli wa zwa kudzudzanyele kwa mitengo ya muḓagasi kha City Power Vho Frank Hinda vha ri vharengi vha vhashai fhano Johannesburg a vha ngo ḓo gonyiselwa muḓagasi nga phesenthe dza 12.4. Vha ri vharengi ava vha ḓo dovha vha sibadele masheleni a randa dza maḓana 2 dzine dza khou badelwa nga vhaṅwe. He vha ri vhane vha hola miholo ya fhasi na vhone vha ḓo gonyiselwa nga phesenthe dza 10. Vhaino khasho ya lushaka ya SABC vha tshi khou shumisana na khasho ya private ya SuperSport vha khou pembelela miṅwaha ya furaru ya thimu ya lushaka ya rugby ya Springbok. Zwoṱhe hezwi henefha kha SABC 2 nga hafu bva kha awara ya vhuṱanu. U bva kha nṋe mukololo wa matsila ndi ri madekwana khavhe a vhuḓi ndangani ni khou tevhela na mutsho a
ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ana wa u khou vhonala lutsingo lwa muroto kho rula lu tshi khou swenda masiandaitwa ndi mvula ine nga kha ḓi na matekwana ano ya dovha hafhu ya fhelekedzwa na nga mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhari. Ri khou dovha hafhu ra vhona lutsingo lwa muroto kho rula lu tshi khou swenda ha dovha hafhu ha vhona na khonadzeo ya mahaḓa ane nga kha ḓi na matekwana ano. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsho ḽima nga tshivhumbeo ḓe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba lu ya lutsingo kho rula na lwone lwo swenda lu kha fhala thunga devhula hu na khonadzeo ya mashota sigati ane nga kha ḓi phelaphela ra dovha hafhu ra vhona iḽa mimuya kha iḽa na yone yo ḓi ṋea maanḓa. Ndi ngazwo ri tshi khou tsivhudza vhadzulapo uri matekwana ṋamusi kha vha lavhelele mvula dza zwirulu dzine dza ḓo na vhukuma. Ri dovha hafhu ra vhona na mahaḓa kha iḽa a tshi khou wa fhala kwa Nojoli a tsini fhala Maletswayi. Ri dovha hafhu ra vhona wa maḓumu na one a tshi khou vhigwa. Ra dovha hafhu ra tsivhudza vhaṱaleli uri matshelo kha vha dovha hafhu vha lavhelele maḓumbu ane a ḓo vha tshi khou vhudzula nga vhuhali fhala khunzikhunzini fhala devhula shango ndi hune ra khou vhona hone wa nga kha ḓi fhelekedzwa na nga magabelo a si na vhukono. Kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dza matekwana ṋamusi. Kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ra khou vhona hone nyimelo ya phepho ngeno ḓoroboni ya Johannesburg. A tsini na Pretoria hone dzi temperature dza gonya dza swika fhala kha 17 musi ri lavhelesa fhala Vereeniging nahone ri khou vhona ḓo vha tshi khou rothola vhukuma matekwana ano. Kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri thome fhala Musina hune nahone ra khou vhona nyimelo yavhuḓi a tsini ya mutsho wa vhuria. Thohoyandou nahone dzi temperature dzo gonya dza swika fhala kha 29 Giyani ndi 29 a tsini na Phalaborwa nahone ri khou vhona nyimelo ya mutsho ya vhuria u khou rothola fhala Vilavila Sangwe na fhala Mukopani musi tshiresa fhala vunḓuni ḽa fhala Mpumalanga nahone ri khou vhona mutsho wa vhuria u tshi khou vhigwa fhala ḓoroboni ya fhala Mashishing a tsini na fhala Skukuza. Ra dovha hafhu ra vhona nyimelo ya phepho i tshi khou vhigwa fhala Mkhondo na fhala Secunda. Dzi temperature dzi fhasi vhukuma na fhala Emalahleni. Musi ri tshi ya KwaZulu Natal vha songo hangwa ndi fhala ra vhona hone mimuya i tshi khou vhudzula nga vhuhali fhedzi dzi temperature dza hone dzi tou sumba uri mutsho ndi wa phepho a tsini na musi ri tshi ya naḽo tshivhasa kha maṅwe mavunḓu fhala ano fana na fhala Eastern Cape nahone ri khou vhona fhala Makhanda kwa Nojoli Nxuba na fhala Komani ri khou vhona i phepho fhedzi matekwana ṋamusi. Maletswayi hone vha songo hangwa hu na khonadzeo ya mahaḓa ane nga kha ḓi na matekwana ṋamusi a dovha hafhu a ḽitshisa ḽa matshelo. Western Cape nahone ri khou vhona nyimelo ya mutsho yavhuḓi fhala Laingsburg Worcester na fhala Riversdale Mossel Bay hone nahone hu ḓo vha tshi khou rothola vhukuma matekwana ano. Kha ri mbo ḓi ya Devhula Kapu ne ra khou vhona fhala Springbok na matekwana ṋamusi ndi Gumba fhala Sutherland Cranavon na fhala Upington nahone ndi nyimelo ya phepho Kurumani nahone ri khou lavhelela nyimelo ya phepho matekwana ano. Kha ri mbo ḓi lavhelesa fhala Free State nahone ri vhona ndi mutsho wa phepho une wa khou vhigwa matekwana ṋamusi. Musi ri tshi lavhelesa fhala vunḓuni ḽa North West nahone ri khou vhona a zwi vhudziswi ndi mutsho wa vhuria fhala Lichtenburg a tsini na fhala Ottosdal. Musi ri lavhelesa fhala Vryburg nahone ndi mutsho wa phepho fhedzi ha Tosca dzi temperatures dzo gonya dza swika fhala kha 16. Hello ndi komba kha ve matekwana vhuḓi